walezi zinto lezi zama-social media ngoba zisetshenziswa ngendlela embi. Mina nje lokho ekuthiwa yini ngabe i-Facebook angiyazi kodwa kuthiwa kuhlale kukhulunywa ngami kuleya nto kodwa angiyazi ukuthi isebenza kanjani. Angifisi ngisho ukwazi ukuthi isebenza kanjani. Nina besilo izo zonke izinto lezi ekumele ukuthi sibheke sibonisane ukuthi zingasidukisi impilweni zethu. Intsha ngiqondise entsheni yakithi kakhulu ngoba abekho abantu abasebenzisa ifoni njengentsha. Ngiyake ngiyibuze ukuthi kwakona lama-date la thina sisakhula bekuphunywa ama-date ukuthi umuntu ifoni yakhe sekwaba nje akasadingi lutho emhlabeni uphelele nje mina ifoni yakhe uright. Dinge umuntu adinge mngani bakwethu ifoni angisho ukuthi ngiyayigxeka kodwa ngicela ukuba siyibheke ukuthi isithathele obaba bethu ifoni, abangani bethu, omama bethu basobhana ifoni. Asisekho isikhathi somndeni la kwakuhlalwa khona kwagogo kubasa umlilo kubuye umndeni kukhulunywa ukuthi usuku luhambe kanjani namhlanje. Akusekho lokho, uthathwe ile foni. Sibhizi siyayipromota futhi kuphuma amasha sifuna wona la masha sihamba kakhulu ifoni. Bakwethu ngiyacela esizweni sikaPhunga noMageba asigxile emasikweni ethu. uNkulunkulu nedlozi kuyosindisa. Ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi makusekhona idlozi, makusekhona into ekuthiwa yidlozi, lesi sihlalo engihlezi kuyo kasiyindawo ngoba siyidlozi kwasona. Ubukhosi abuyindawo makusekhona idlozi. Ngiyalithanda ngoba uthi nomuntu ehlala kosentini komhlanga limkhiphe kulabo sentini lithi ngikudinga le koguqa sithandazo. Aha, idlozi ke lelo. Asibambelele emasikweni ethu nawo ukuze abambelele kithi asisebenzele. Ilokho engenishiya nakho ngoba ayinkolo njengoba silapha namhlanje. uNkulunkulu akaze esilahle isizwe sakwaZulu, akaze bulahle futhi ubukhosi bakwaZulu. Yingakho namhlanje lobu bukhosi busekho.